Ebusuafo memo bibia kwa ba deba GCN page so midin e de adwoa search him mesrew na wa subscribe to my channel nia notification bell on so for more news. Elizato a journalist na odini juma ewo Ebusua FM oni ni crew omo ye discussion efa trending issues a etwegu ewo Ghana hanom say ye politics and say entertainment omo ye discussion efa na Elizato ena okase okyerese eye Adakabre a oye adwuma ewo Despite Media Neat FM a o host political talk show bibia ewo Neat FM no oba media ni mu ache ena fenso oba journalism work ni mu ache enti se otena efidikese te se Neat FM so na oye presentation a o make sure say obeye research ye na wahu say asema oka no no kware anase enye no kware o make sure so obenya ne fact right say na ebeye a on lose the credibility because already na amanfo ekeka say Adakabre sisie no oni credibility na Elizato kire say mbribi na eye Ghana fo mpanifo ye bia ya politicians ye bi omo ekasa na baako ebo Adakabre ni din a baako eka say oh Adakabre we sisie oni credibility bia otena radio so kra na okasa nkrofo entie no nti Elizato kire say oye ne bra penia nti otunifo say obetena radio so a onye research na ohusa asema oka no no kware anase enye no kware na de nti a Elizato eka say nyane say na omo discussion efa Ghana amanpanimfo a omo baby so omo koka asema omo ehuro mo say oye vice president oye president oye vice president okọ Ghana fana baby so okwa kasa na oni Ghana fo kwa kasa na Ghana fo ehuro mo no enya de a ni so ufifi a watiti wumu a openi kasa omo ehuro no na omo discussion efa sa ensema ekoso ewo Ghana hanomi na vice president Dr. Bawumia ordinary echiremu ewo Ashanti region kejetia Dubai ye na enim se nansen eja eto ho na wakoye vice president na ese okọ na okọ mamefo no shedding na after Dr. Bawumia ekọ kejetia Dubai ekọ mamefo na omo store ahia na se omo niama asa shedding no omo se nkofo na ese because me de me hu omo se video bi trend say kejetia fo anase asantefo ehuro vice president Dr. Bawumia na eno na Elizato kire say enye no kware omo enhuro ne da omo enhuro no video bia trending anase picture bia entwengu internet ne so kire say vice president okọ kejetia Dubai no omo ehuro na Ghana fo ye pesa say ye jai o man pani bi kasa den de bia ho away ya na efihi entre ne bie kura na Elizato kasa no na o kire say ote say Adakabre eti radio so kasa vice president Dr. Bawumia ekọ Ashanti region no omo ehuro no neno na Elizato kire say papa wo ye pani enye say wo ye sa na wo credibility no o yira no oba media adwuma no mu ache na fenso journalism work no be mu ache nti se wenya wo fact right na wo kotena radio so ekoka asem bia enima eba ne se edidim obiampo entie wo bio na Elizato kasa no na o kire se Ghana for sad na aka ye ho ese ye jai na nsenya omanpeninda da His Excellency John Dramani Mahama ekopiem ewo Damango omobo no away pa away eni ehwehefa His Excellency the first gentleman of the land Nanado Danko Ekufuado Nanado Gagai Adupreman His Excellency President Mwao almost omo ye Global Citizen Festival awards so den and omo invite His Excellency Nanado Danko Ekufuado no ko and the brana be hwe omo bo Nanado ni din a on mount stage akokasa no brana be hwe pa away wo hwe kra no wani ewu adan Elizato sasad na ye no ehu ehia kra amampanifo a yesromu wo memo no ese ye na ye jai na sa discussion no mo no na ebetom se ya Adakabre ekotena radio so say vice president ekọ Ashanti region no mo ehuro no na Elizato eche se enim bebia o mo ehuro no enye no kware na Adakabre wote na ese nka wo ye research because na se amanfo say uni credibility
This is na radio so if the case to say despite media so now kasa you careful pa ne bra penin no otufo e yinti nsema Elizato e de etuya se baumia anase penyini bi eba program bi asena ompena semo a me pacho enwuro no enkyire ni bie obie no ane maame papa wo no tete ne ye ombese enkurasesem no se na nado danko akofo the president of the Republic of Ghana ko baby wonye kurase ne a obehuru no ye cheti wo ya antu ye obetuma ehuru penyini what you say na ayi on enany 3 days owura John Drama ne mama gonje ne de sekonko kopie mo da mangwa na enkofu huru o kasa no mu huru no what is this san kurase sem na free he ba mi aso ba kuma so mu huru no enya no kure emo bia na down tie I was there. Okay. I was there. Okay. Obi no huru no. Na video na me phone omo boa video ni ehuru huru obi am. Video na me say omo boa. Video bi so ma video. Listen. Baumia omo huru ni pen. Na akofo omo huru ni pen but kuma central market omo huru no. Na video be na trend ya. Video na atwa no what is obi ye ho. Obi what is obi e ye dede na ho. Me say ya na ejina ho no. Ma me fo bi kura do mu ti beto no nchen su ya. Ye do ma me bi kura ka kire na say the way our pen asem no was the one wale ba ko nka na yere no me wale ba because video me hwe no me hu say napo na odie ni mu but am say ni nyina ye say we say anye video dia and cheap propaganda me tie say Adakabre wo ye nsem tworo dwuma nye nne Adakabre ye nsem tworo dwuma nye nne na Adakabre tini tefam fidie kakraka yi so I'm so running mate makwa do ko na konka no na nsem a wo ka no enye fact say wo na me ni kura wama papa penini pa no wonders emre bi shanko fo mo say Adakabre there oh running mate no obi can so obi say me tin Adakabre na won so pa we serious wo tia na me ni kura wu because Adakabre ye nsem tworo dwuma nye nne emre bi onye anya asem yo emre bi asem bi si and obi ebisa minister bi say no na wo pa Adakabre so na mbre mu hwan na ofa na me say sa what you say we yes say panyina na walu so eti na me wo ho maame fo no jeje ne so he obi enhuro no okay that's I'm good telling you that's good but sen kurasesem na ekoso president ni ehuro no former president ni ehuro no ne sa mpenifo ba mi amin kase ehuro no da ba mo bi anada Kumasi Central Market time e die che na me patcho me report for ebusuya 96.5 no obi no ehuro no eno no die no kra ba ko pe me betena ha me twantro so obi enhuro ne na social media say hey and I'm say hey cheap naked opportunity propaganda yanko bi dis na kurasesem na omuko huro owura John Drama ne mama damango no omunyai sen kurasesem na omuko huro na na danko akofo ado e wo wan festival wan omunyai yes na mu ade na mu nsuo nyansa kurasesem no doso ase youth dey say youth na nia bre ani bre ni bebia ye jimie youth na nia bre to the sense o ani bre ni bebia say me dey bia me ka say mimi ni MPP communicators about radio so TV so a enkansa man easy for aka no me metna mam responding when be na kam na obi analysis be say easy for say COVID-19 sika no NPP for di e don no che say omde we and no can say COVID-19 sika no end of the man ensure free on man light if one of driver need tune free and they say ensure free by movie e chima fa me chichime say anyi say we ma me choose on say youth say no you imagine ko do no and say one can enko ne trim let me tell you ba ni ameka kire on no responding to any system you keka you wo kro we mu I'm telling you e be say duro mo abesa akoto aba oh yeah that one there ka kire on say san kurasesem no ani ma oh that one there e no nche se onya bre no when you play or register everyone vote no ko promote no bia na me ka kire nkofo say me ka kire this ni be say papa encourage your people to go for the national card hwe nyamo ye no eye na unu obi ti say na do danko akofo do delay eye so ye very careful penifo de bu baby to wo say nya oni obonsam dan no eye so what the biggest you say the longest hwe and he who is surrounded by